Ni amakuru y'agahinda yongeye kumvikana uno munsi tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ni amakuru y'impanuka ibereye mu mujyi wa Kigali irimo n'imodoka itwara abagenzi ndetse bikaza no kurangira bamwe bahasize ubuzima. Ni amakuru yumvikanye mu rukerera rw'uno munsi wo kuwa gatatu tariki 12 nk'uko nabivuze habanje z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ni amakuru yakomeje kugenda acaracara ndetse anakwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugiye kumva icyateye ino mpanuka yabereye mu mujyi wa Kigali. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel ya Zaf TV Info Rwanda, ukande subscribe unanyuzwa no kunzogera bigiye bigufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa bisi itwara abagenzi yavaga i Nyamirambo yakoreye impanuka mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge igongana n'iyindi yo mu bwoko bwa Toyota Hilux ikomerekeramo abantu 23. Iyi mpanuka ikomeye yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 12 Werurwe 2025 mu muhanda uva i Nyamirambo werekeza mu mujyi rwagati uhazwi nko kuri Gitega. Iyi modoka yo mu bwoko bwa bisi sosiyete ya Ritco yarivanye abagenzi Nyamirambo, bivugwa ko yabaye nk'iberekera moto cyangwa se nk'ikwepa moto byari mu cyerekezo kimwe igahita igongana n'iyindi iyo modoka ya Toyota Hilux yari iri mu cyerekezo kigana aho iyo bisi yavaga. Mu kugongana kw'iyi bisi n'iyi Toyota Hilux, indi modoka yo mu bwoko bwa Toyota Corolla yari iri inyuma y'iyo Hilux yahise yisekura ku buryo iyi Hilux yangiritse cyane ndetse n'umushoferi wari uyitwaye arakomereka bikabije ndetse no kumukura muri iyo modoka yari yangiritse byasabye kubanza gucagagura iyi modoka. Byabaye mu baturage babonye ibyo byabaye bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka ubwo yabaga bavuga ko iyi modoka ya bisi yari ishatse gukatira umumotari igahita isanga iriya Hilux mu mukono wayo ikayigonga bikomeye, dore ko yanihutaga bya cyane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko abantu 23 bakomerekeye muri iyi mpanuka. Yagize ati hakomeretse abantu 23 barimo 3 bakomeretse cyane bikomeye bajyanywe kuvurirwa ku bitaro bya CHUK. SP Emmanuel Kayigi yavuze ko abandi bantu bagiye bajyanwa mu bitaro by'ibigo nderabuzima binyuranye. Yatangaje ko hagikomejwe iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka mu buryo burambye. Ni impanuka yumvikanye mu mujyi wa Kigali uyu munsi yongeye gutera benshi ubwoba ndetse n'urujijo, dore ko ivuga ko imodoka yo mu bwoko bwa bisi yari itwaye abagenzi, ndavuga iri muri sosiyete cyangwa se muri kampani ya Ritco, yashatse gukatira umumotari bikaza kurangira yinjiye mu muhanda utari uwayo igahita igongana n'iyi Hilux. Iyo Hilux ikavuga ko ari n'indi Hilux Corolla yari iri inyuma igahita iyigonga. Iyo ngiyo bagonze bayihurisha hagati yangiritse bikomeye cyane ku buryo n'umushoferi wari uyirimo kuvamwo byabanje kuba ikibazo, gusa nta muntu wigeze ubipfiramo nk'uko nakomeje kubibona mu makuru. Ishobora kuba nta muntu n'umwe wigeze upfira muri iyi mpanuka. Bikaba byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, habereye nyine iyo mpanuka ikomeye cyane ya bisi yavaga i Nyamirambo, imodoka ebyiri ndetse na moto byagaragaye ko hari abakomeretse, gusa ntabwo inzego zibishinzwe ziremeza umubare w'abakomeretse cyangwa se ngo hagire niba hari n'uwapfiriye. Amakuru abisobanura neza aravuga ko iperereza rigikomeje nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi ahangaha mu Rwanda. Amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru ariko havugwa n'uko perezida w'iki gihugu Antonio Felix Tshisekedi yemeye ibiganiro hagati we n'inyeshyamba za 23, yemeye kwicara ku imeza n'ibiganiro nawe nyuma y'igihe kirekire avuga ko atazigera na rimwe akora ikosa ryo kuba yaganira na 23. Yabirahiriye imbere y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse ubwe abyivuga akoresheje umunwa. Yarahiye ko atazigera n'umunsi wa rimwe yicarana na 23 ngo barimo baraganira. Nanjye ndakubwira ngo reka amakuru yanjye nyasubikira ahangaha, turaza gusana n'ayandi makuru ari buze kubakurikiyeho mu kandi kanya. Nta kindi nakubwiye kubwira ngo Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.
iyi yitwa Zafu TV Info Rwanda. Musanzwe mutuzi kuri Zafu TV Rwanda, ariko iri mu bibazo cyangwa se iri mu bihano bizarangira mu gihe tutaramenya, ariko tugiye kuba dukora kuri Zafu TV Info Rwanda, ubundi amakuru yo akomeze asonge mbere. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Nugenda udakanze subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo uzajye ugumye urebe ibiganiro byacu.